ассалому алайкум тамошобинони азиз, рӯзи ҳаматон бахайр шодӣ бошад. Хуш омадем ба канали оилавии мо. дар ҷа мо хонаи амаки шавҳарам бобои шавҳарма хабаргирӣ омадем. омадан мона хайр рости гап хела шид, не ки ин видеоро акун ма монтаж карда партофтестам, барое ки ма интернет надоштам, рости гап сим-карта надоштам гӯемам мешава, барое ки паспорти тоҷиким срокш почтаги буд, ма пластикида споридам то вай тайёр шид, то ма вая гирифта душанбе омада сим-карта гирифтам ки хела вақт гузашт. инҷа мо хела шиштем духтаро, то шаба набинем торик шида. хонаи ҳама хештабороро хабар гирифтем. хонаи аммоҳои шавҳарам, хонаи бачаи аммои шавҳарам, гӯем амакиҳои шавҳарам, ҳамашон ҳамиҷатан дами хуҷандан. ҳамашона рафта хабар гирифтем. аку худохоҳ иншоаллоҳ вай мерем, қумсангир мерем. кай ки мо бим аввал хуҷанд мебием, инҷа ҳамаро хабар мегирем. камтар меистем, як 8 рӯза 10 рӯза меистем, баъд тарафи хонаи очам, баъд қумсангир мерем. чиқа хушрӯ кардагиян хуҷанда, чиқа бо ҷойҳои нав, чиқа фасонӣ кардагиян. ин шаба бинен ҳама ҷо свет, ҳама ҷо хушрӯ рӯшанӣ. хонаи хешошон дар чикаловский буд, онҷа рафта будем. хонаи худмо да вая бобоҷон ғафуровай. набинед чӣ хел хушрӯ ҳама ҷо. وطن بر جلال و بشانت قسم، به پاکی رودی روانت قسم، به کوه و به دشت. дӯстони азиз, инҷа мо дар рӯзи дигар шавҳарам ҳози айбозор харид карда омадан. абеда камтара хуртов мекунам лаганда. таваққа дидам набудай да ин хона. дута хона дорем, бисёр чизо дар вай хона ҳай. анами фатирҳои хуҷанда беҳад ёд кардама. дӯстони азиз, чанд намуд фатир дора, ҳамаш ҳамихел иша ишта ба маза, иша ишта фатиро беҳад хушрӯ мекунанд тарафи хуҷанда. зарядмонаки телефон ман фуромӯш кардаги будам, айрасия навардаги будам. як зарядмонаки оригинал гирифтан барои телефона, намедонам чӣ хел заряд медода боша. инам Samsung. майда чеда гирифтан, яке меҳмон мебиёд хона. хуштомадам ки дар Россия анака ин хонавода фақат амин дадашонай тамом, на келно на хуштомад, ҳеҷ ка нест ин хонавода. ана зелен гирифтан, зеленои тоҷикистона. бинед чӣ хел хушрӯ, мазаш бо бахшаи зеленои тоҷикистона. пиёзчаоша бинед борикак борикаки хушрӯ. айрасия мегирӣ, ҳамхел пиёзош ғавс ғавси вай мазза надора. гелосу ана ангуру ҳамихел майдачеда помидору бодарин гирифта овардан. иншоаллоҳ ҳози як қуртови хушрӯ ба маза мекунам. баъд иқа уборка мекунам хонаора. ин хонао чанд қашид занак набошад, чӣ хел аёхи дар хона. ҳози ҳама ҷоро саранҷом мекунам, ҳама ойнаоро шушта тоза мекунам, шикафҳоро тоза мекунам. хонаи худам тамоман ҳамхел дараш маҳкам рафтаги будам, омадам ина кушодам худам даромадам бо ҳози ҳама ҷоя курпаҳоро ҳамаро бароварда офтоб карда тоза карда, айсар дароварда таҳ кардан дар кор, мебелояд тоза кардан дар кор, даруну берун дар хона дурун ба дурунай ҳамаро тоза кардан дар кор то рафтана. иншоаллоҳ бо рави мамқати чанд қабат мебиёем. кай ки ма биём ҳамхел курпаҳоро офтоб мебарорам, хонаҳоро хушрӯ як генерални уборка мекунам. баъд Россия мерам, бо то омаданам ҳамхел хушрӯ меиста. иҷода тамошобинони азиз, қуртои мо тайёр шид. чӣ хел қуртои бамаза бинен тайёр кардам. тарбузо уже камтар безеб шидестан, тарбуз гирифтиян, ҳамхел тарбуз камтара гузаштагӣ. хел ба ҳар ҳол хӯрдем ба маза. уже сезони тарбуз тамом шидестаги гӯйман мешава. дар Россия аку тарбуз ози сезон шайда, мин то сентябр октябр унҷа тарбуз мехӯрем, тарбузои хушрӯ ба маза ки ҷои биёран ки беҳад хушрӯ. инҷа камтарак соус кардам хисрамда ва ё қуртови хурд нестан. мо ами фақат қуртова нағз мебинем. даи гармӣ бо темболи авқоти рӯғанӣ одами Россия ависомадагӣ намефорад чанд вақт дар кор ки дар авқотои иҷа дар гармии иҷа адад кунида хашкр ҳамашда. дӯстони азиз, аҷа Нозира қати Нодирҷон бобошта монда бозор рафтаги будем қати шавҳарам. камтар майдачеда чизе ки дар кор буд харидем барои худмо, барои кӯдакора, басаношкаю, либосаю, ҳамахел чизо барои идшона. мороженашон гирифтем, баъд кукуруза гирифтем шона.
اینا کوکروز گرم که خوشرو نانی گرم گرفتم تربوز گرفتیم از رفته دخواد یگان پیریکوس میکنیم خونه دا و بعد راه میبریم انشالله سفر به طرفی قمسنگیر خدا خواسته باشد. دوستانی عزیز ما راه برآمدیم شکر الله حاضی شهری نو دایم خانه رفتیم الحمدلله سفر به طرفی دوشنبه قرغان بعد قمسنگیر نمیدونم ساعتای چند میرسیم های ساعتای دیتا 4 گذشتگی موده کودک خوب ابیچنان در ماشین تمجا خوشم برد اینجا رفته یا آشنای شوهر ما وا خوردیم налоги ویده کار میکنم برای دکومنت های همین کارم برای فابرلیک گفتم یک دو چیز پرسم راده مان شدیم همینجا ازی سوال دادستیم خدا خواهد سفر که به خونه مادر ساق سلامت خدا جان رفته رسیم که رهاش به حد میترسم های رهاش برای که بالای که به که میرده رها همش خشوه اینه که بلندی و پایان بالو پایان میفروه همیش میترسم ما رهاش باید سلقینه هم درونی پیری بالم که ها ورزا بنامجا باید به حد سلقینه قربی دشنبه شهری نوان به حد سلقینی خشوه ده همینجا یکم دچه گیری برای دمگیری خشوه ده من رها را کمتر ویدیو کدگیم یک وای میمونم انشالله موزیکای منم تماشا کنین رهایی و یا پیریوالی خوجاند شنبه را چقدر رهاش خشروی که هاش خشروی وطن بر جلال و بشانت قسم با پاکی رودی روانت قسم با کوه و بدشت و بدامانی تو با مرغی بلند آشیانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم قسم قسم به نامت قسم ای وطن به نامت قسم ای وطن تاریخی زرینی تو به نام آورانی زمانت قسم به ختلان و بلخ و بدخشانی تو به خوجند و هم زرفشانت قسم به پیرانی با علم و کانی حیا به فردای نسلی جوانت قسم 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 به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن وطن ای مادری از طاقتی تحقیر خسته وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند فریاد خواهم کرد وطن با نامی تو با ننگی تو با عشقی مجروحی نبردی تو به جای عاشقانی غره مرگ و شیر مردی تو بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد تو را ترى ما عصر خونی پر اومدیم ورزا دهیم Мокро, мокро. Да, это вода.
Молодец, иди сюда. Правильно одевай, правильно. Море. Молодец, я купили. Без газа. Без газа? اینجا جای نماز خانم داشته اینجا چای خونه اینجا با دماشته چو اینجا جای دمگیریه نه میبرزوب جای سلقین بیاد هواش عجیبات خوشروی این دختران نکنسته اومدیم رستیم زده و کفته ساعت قریب یکی شبه این خونه مونده اومدیم رستیم سلام علیکم دوستانی عزیز روزی همتون بخیر شدی باشد ما شکر اختاکی ساخت سلامت آمدیم رستیم ای لیلم بود پیش اومدن ما پلاس گرفتم برای مهمان خونه شما این پلاس گرفتم حاجم نپرتفتیم پگا ایده پرفتیم شکی وای شوا رجدی خشور شوا پیشینه پلاس بدک ورساچی نشون تونتیو نه ورساچی پیشینه پلاس که بو این ابروما دوش گرفتیم از یک بورکا و گویم تازگی تئوری با اید ایره پلاس پرتفتم از کانسیونر گیرم کردم وایش ده ساخن شده است تریزور توزه کرده ازی همه چنگ گیرم خیلی چنگ میبره این طرف بوده که دوستانی عزیز پیش ای قمسنگیر اومدنم بار زکاس کردگی بودم در همین قمسنگیر یک تپنگ بوده چیه همونجا دومده رسید بروی ما رفتم همشه پرویرکا کتا پچیک و پرویرکا کتا دودک آوردم انشالله همشه از جو بجو میکنم با ای سر یا بردگاه ای نظر میگذارم همشه هست نیست میکنم اینجا یک تا کسترول برای اوچما زکاس کردم انا اینمی کورچا و دوسکا و اینای برای اوچما زکاس کردم اینوشه برای فروش نیست رستوار برای فروش زکاس کردم یکم жидкий мыло و یکم صابون یکم چیز برای خونه پدرکوام خیلی خیلی این قش موندگیشه برای فروش هم خیلی تماشا بینید عزیز ودی انشالله اگه ایجا کلین جا میکنم ایجا کارگر میام انشالله ایقم سنگیر حرکت میکنم این طرف و که اوقا تلفن ندارن اینترنت و بشه گویم نمیفهمن خیلی چیزا حرکت میکنم خیلی تلفن دروشه همون کدومش که رایون دای کمتر صرفه می چیز هم کار میروه میفهمونم انشالله با کار میگیرم بعد قفای دکومنت ها میشم انشالله خدا خواسته باشه تا رفتن ما حرکت کده افرمت کده مهنت های 8 ماه هم جمع کده انشالله گرفته میرم کارای نو تمام دارم در روسیه برای همین گشته رفتنم در کره دندانم باید لچینی کنم دلشی اوچم با قطی میبرم همین خیلی خیلی انشالله با ما باشید با دلشی میبینین که چی میشه و اینمی صابونو بهت بوش خوشروه جدکی میلو خیلی بوشم خیلی ستایکی ده بعدی شدن دست بوش میمونه نه کوپونو ما گفتم کوپون در کار نیست همش اتوماتیک که دلشنی کابینت میبره نگرفتم من یک تاشا گرفتم اینو سالفیتکا برای تازه کردن اینو رو تازه میکنیم برای ایده انشالله دخیای مرمور اینا همشون برای فروش های برای پرو برای کم زکاس کردم این دفعه با انشالله زکاس میکنم این دخیره برای دوتر ما زکاس کردم این میخیل خیلی همش کم کم زکاس کردم در تاجیکستان یکم برای که ما بار برای فروش زکاس میکنم و چمشون در روی میکردم برای خچونه نه که برای فروش زکاس نکرده که یکم برای نکرده که بدم استرسم برای اوینه شدن همه خیلی تماشا بینین عزیز کدومی در کامنت دایما کار کردن میخواهد در نمره بالای اکران نویسین کدوم یکم چیز زکاس کردن میخواهد ای فیرم فبلیک ای کمپانی فبلیک چیزای کچسنی دارد مرحمت در
болои экран номер ҳаст, дар WhatsApp нависен, WhatsApp ма кор мекуна. видеоҳо бисёра иншоалло ҳамаша монтаж карда мепартом ба навбат. Ака Тоҷикистон рости гап дамгирӣ омадагиём, айми YouTube, айми комментария ва айми ҳамаш камтар дамгирим гуфта омадагиём. По мере возможности кайки вақтам шид, кайки камтар озод шидам, ҳамаша монтаж карда мепартом якта ба якта.